chibai ule international news and politics Myanmar chungcha ngai thla don ani Myanmar a tangrual sarkar thara piang ta minister somni paruk omin prime minister lailo katan ma win king than ruatani nimin april ni som paruk sang ni somni pakhat khan Myanmar ama sipai tatmado sarkar do da na sabber tu committee representing pidong su lutto CRPH chuan Myanmar a tangrual sarkar unity government apian thu puangin Myanmar mi puitam takin social media vela anlom zia soin an thilfak na sale he tangrual sarkar thar pian thu hi CRPH hoten Myanmar special envoy to UN atana an ruat chin pa Dr. Sasa chuan puang zarani Dr. Sasa hi sarkar thar chuan Minister for International Cooperation atan aruat ngalani soi win chuan Twittera kan kum thara tangrual sarkar national unity government apiang ta kan lo me Myanmar kan mangai malsomin omro se ti in aron ziaka then khatin Dr. Sasa faknale CRPH thorim na an fakle bok Dr. Sasa chuan nimin kum thara kan history la ngai lo le masabberatan Myanmar tangrual sarkar unity government thara piang ta ani ti in Myanmar mi puita chu du sakna ahlan ni he tangrual sarkar thara hian CRPH hoten acting vice president of Myanmar atana an man mek karen pa mawin king than chu acting prime minister turin an ruat boka he sarkara hian president chu winmin ni in state councilor atan Aung San Suu Kyi ruat ani he sarkar lailok nar kai tu interim cabinet atan ministry som pakhat enkol turin minister som omin deputy minister som pani anom dona awain union minister som ni paruk an oma anjinga som pathum te chu tlangmi ethnic group io te annia meichia pariat anom bok cabinet minister jinga kachin nam io pathum man oma vice president atan duala sinla defense minister atan mongtin thit CRPH 2.2 imon ruat ni in Deputy Defense Minister atan Khinmama Myo Myanmar Institute for Peace and Security Studies mon politician ruatani Foreign Affairs Minister atan Jin Mong Ung Minister for Women Youth and Children Affairs atan No Susana La So Yangon region Karen nu ruatani a deputy atan Miss 18 Jarmong kumsom ni paruk leka upa sipai sarkar du lo nalan tirna na thei top chuatu padiban township Yangon region atanga thlantlin churuat ani ani elithin jarmong hi unity government a union minister jinga nau pang berani federal union affairs minister atan Dr. Lian Mung sakhong ruatani Myanmar nau chanchin bu chuan CRPH a hian February ni khata sipai ten an pai thlak tak National League for Democracy NLD party mi le sa an tambera asu sutu le phusatam ber anni ati hetianga tangrual sarkar in siamdan hi CRPH hotu te chuan tlang mi nam sipai ethnic armed organization EAOS pol tenena in biak ron nuwa Federal Democracy Charter FDC anga siam fel ni in an soi FDC chu March ni somthum pakhat khan CRPH te chuan kumsang ni pariata sipai ten Ramdan pui an lo siam pai ti bo abolish nana an siam ni in phek som ni layani Federal Democracy Charter FDC ang chuan National Unity Consultation Council NUCC omin chu chuan Federal Democracy Force asia manga chuta chuan CRPH io le party dang io telin ethnic armed organization EAO io te civil society io tele Civil Disobedience Movement CDM io te antel bokang National Unity Consultation Council NUCC member tu te chu kar le a puan chua antumani Federal Democracy Charter anti pheksom ni acha hi kumsang khat jakua som ko le kumsang ni pariata National League for Democracy NLD ten tlangmi nam hel ethnic armed force an biak ron nuwa an kalphum tur an siam ni in nimina voi khatna atan mi pui hriata an puang chuak chau ni in an soi thangyan silent strike an kalpui zel heti lai hian Myanmar ram chung mun rang ranga
sipai sarkar du lo na chu mi puiten an lalan tir sela an kol buddhist kumthar new year hunlai ani boka huaw le hlim taka man ain sipaiten an ma ni du lo na lan tir na a kong zo tu an ka hlum tak mi za sari chuang te za na en tir na nipa in le tatmado sarkar du lo na lan tir nan silent strike ti in ngoi renga lung oilo na lan tir nan hun an mangani nimin pia khan moniwa sagaing region sipai sarkar du lo na lan tir na konga ruai tular tak oi morning chu motorbike ka chuan lain private car a police pasari vel chuang ten ron suburin ama hi an manzuya anua social media a athalak ron langa chuan amit bulvel a mai chu aduk char chura soisakna ninge in an ring oi morning hi mantur anti wanted li satel lani domio ai solidarity trade union of Myanmar STUM ho tunu po moniwan yangun muna man ani bok Myanmar ama US embassy chuan thu chu asiamin April ni som panga a protester ruai tu oi morning man ani dan chu demin mi sang thum chuang zela khung mek te chua turin sipai sarkar chu an phu tani uluk taka February ni khat nuwa thil thendan chinchia tupol AAPP te chuan February ni khat nuwa tangin police le sipai ten mi zasari som panga an kaplum to ani anti nimin pia khan fakhat township kachin state le kiondoi khuwa phaiuso township karen state ta chuan mipuin dodal na kongzo anneya tin loikio kaya state ta sticky rice ball strike ti in mipuiten anbu bancho chumin democracy kan du ti tejiakin kantara wadi times chuan tarlang radio free asia rfa chuan million khuwa karen state ta sipaiten mi pani an kaplumati nimin April ni som paruk khan ong jaya district bogo division yangun bula police ten mi somvel an ruboni in an soi April ni som pali khan tamu khobul pahe bridge leibula kisan gautom kumsum li le anupui harimaya kumsom thum pakhat te chu ka hlum man nia anni nu pa hi Myanmar gurkhali an nia an motorbike ka hian bong nu te te abuak nuya wangin bong nu te an zor lai ani an ringa an chung te chuan sipain an ruang an lak an hlawa wangin an thi ni la la in an hal ngal ni in Myanmar naw chuan a soya tamu che vela mi pui then khat chu India an ral tlan nuala February ni khat nuwa tangin tamu kho che vela mi pui nun na chan paruk anom to a April ni som panga a kani mun sagaing region a mi paruk ka hlum angin a soibok nimin April ni som paruk jingdar ni le achan ve vela uchit tun street mayagon yangun khopuya mi som manan ni a insane yangun muna thalai rualten silent revolution silent strike ti in sipai sarkar do dana anlan tira tainga liar khuwa loiko bula chuan protester ten an kholu na kongpuya motor le sipai wak vel dan na tura siam chu hal darin tuitara anjiak bok ani magok le fakhat khuwa kachin state ta te chuan mi puiten KIA welcome kachin independent army te u kan lo lo ma che u ti in kongpuya lian pui anjiak kiu ko bokani Myanmar a tangrual sarkar thar unity government nimina piang ta a chuan kachin tlang mi namatangin cabinet minister pathum vice president dual lasila national resource and environmental reserve atan dr tu khong le deputy minister for education atan dojalar pan ite ruatan ni Reuters news chuan April ni somni pali khian Association of Southeast Asian Nation Asian ramsom ho tu te chuan Indonesia khopui Jakarta a Myanmar chungchang soi ho an tum ta heta hian Cambodia Prime Minister Hun Sen chuan tel ngai atum ti a Facebook a anta lang to ani ati Asian ram hian office bulpui secretariat building chu Jakarta khopuya annei ani he anin mu khom na tura hian Myanmar sipai nun rong tak mai minung la ya po tel ve ngai turin an be seya atel don le don lo ala chiang lo ani April ni som pasari vo in rin nia lungin rang ranga chan dang awanga tang jinga mun lia thena mun khat te chu zalen na pe in chuati ran ni in sein lungin atangin mi zariat chuang chuati ran nia
insen lungina chua jinga hian zirlai pol jinga pai thu ji ya win de te po an telve ani insen lungina tang te chu voile khata chua huk lovin a pola thenin chua tirmek zelan ni a pona an chungten an lo muak hlomani voina lung in tang chua te hi Myanmaram mun rang lung in tang mi singni sang thum zali pasari anni KIA le KNU ten an soito angin thlo na lam matanga beina tello ngat se chuan ground field a chuan sual sipai te hi ol taka an ne thei thu an soi kha thlo na nen an ron be chuan mi puitam taktan chiat na a thlena wangin poyan ti thin thu po an soi non fo ase sual sipai te hian ti hre an nei lo nijan masa khan mandalei khobul mit nge a chuan zanin mi puyan kap waka mi som ni donin nun na an chan engwanga he veng hiral thuam keng ni si lawa bei vak nge an ni ero kan threlo min chiana po nijan masa khan mi pahni ka hluman ni bok tahana chuan boruak dangdai soitur ala omlo na in zandariat nuwa chuan poimo top kho kani lo chuan chuawa lo athaber ni in an soi kongpui mun thana sual sipai ten phone le bike mi hring taksa thlengin andap thina wangin lo theilo kongpui kal tur pon phone le sum tam tak kan chu alo a him ber ni in an soi ani nimin april ni som paruk khan karen ram thingtlang khothen khata chuan CDM kongzo chunzom zelani a heng kongzo mi puite hi Burma sipai le police then khatten lo wawin kong an zo le chuan ka le man ani tur thuan thila Burma sipai lamin mi pui kongzo tum an lo wawa wang hian mi pui lam hian KNU nam sipai te an hril hrenga la KNU nam sipai lam hi police station a wakalin mi pui kongzo an ka pemo an man emo ani vai chuan in kap turin anin ring reng ani ti in an hriat tir ani mi puin kong an zo chung zongin police station compound area huam chung chuasan lo turin KNU army general pakhatin a hriat tir ngala mi pui lam kong zo hi KNU nam pasal tha te hian an pui tlat ti in an tar langani mi pui lam hian police station an hual beta KNU sipai lam hian an ven renga wangin buaina a thleng lo ni in an tar lang ani april ni som paruk khan KNU karen rama chuan thangian kut pui kol ho tui the kut pui manani a he kut pui hi karen lama chuan man lo tur ti in an puanga mi then khat thu oi lo fal zual ho he kut pui lo mang lui ho chu KNU army te chuan man khomin remna an pe a an ke chu thing manga che be sak an ni a an sam te po an me kol sak vekani ni khat chung tuile cho ei lo tura rem ani bok don ni in an tar lang ani april ni som panga khan ka chin rama thangian kol ho tui the kut pui mang tura Burma sipai lal kalte chu ka chin site rota an tlan liama KIA sipai lam hian an kap chiama he in ka na hian Burma sipai lal za somnga ka hlum an ni a KIA le AA sipai lam thi le hliam anom nual bok ni in an tar lang ani kum mela sang hi som ni pakhat COVID-19 in atuama hri the dar tu an ni angem ti thu uhuna kol vom ziak ngai thak chun zom te ang kum mela sang hi som ni pakhat hindu sa khodana ni serbik ni ni chung khan mi hring noi somli pariat le point panga pakhat royal bath sasisna na antela somwati amavasia puala april li som panhi le mes sankranti pual april li som pali belkho mani hetiang taka mi hring tam COVID-19 in ven na da bo maka an fuan khoma wang khan harit war kummela atel zinga COVID-19 shikai sang khat jasari aya tam mu chua to anni chung zinga chuan hindu pui thiam le sa khozui tu tam tak antelani uttarakhand state po hemia wang hian shikai thar an pun pha hle a hetatel hi pui thiam zinga shikai anom nuala an zinga president of the akhil bharatiya akhada parishat narendra giri chu COVID-19 wangin aims rishikesha dalu ania mahamanda lesuar of maha nirwani akhada madhya pradesh swami kapil dev po COVID-19 wangin private hospital april li som pathum khana thi ani kummela nei na mun zaw zong hi hector zaruk som sari velani a haridwar khokianga ommani a teri le Dehradun district Uttarakhand chunga omni in Rishikesh po ahuam telani hindu sa khuwa biakjin
pilgrimage poimo taka hariwat muna kumsnan hi kumsom panhi dana nei thin nania an nei lai hian planet Jupiter chu Aquarius kum chinchia na sign angin a om thin ani mi hring noi somli pariat le point panga pakhat he hun poimo royal bat sasisnan April ni som pahnia le mes sanskranti April ni som palini khan antela heta telte hian COVID-19 in kai hruaina dan face mask social distancing an zom lo pai vekani Hindu sa khobiak jinna pilgrimage chatelte hi RT-PCR rapid antigen test mga endik an ni ti Hariwat Chief Medical Officer Shambhu Kumar Jha chuan April ni som pali khan asoi RT-PCR test report chuak lo tam tak alo oma kung mela muna rika hin sang ni an pelang ti asoi tun thleng hian sadu somthum te chuan COVID-19 an kai to a heng sadu te hi eng sadu pol akhada ami nge an ni soilovin akhada rang Niranjini Juna Paul dang tam tak an telti NDTV chuan atalang Sanjeev Sena MP Sanjay Raut chuan kum mela manglo ho te hi COVID-19 rikpudar tu an ni theya chu chuan boina na men lo tak athlen thei ani ati Karnataka State Sarkar Haridwar muna kum mela manglo ho zong te chu coronavirus an veilo infin fia vektur le mani in anin khung rang nge turani ti riat tirna ati chuak kum in hian kum mela man rei zong hi COVID-19 awangin thakhat April ni khata tangani somthumatan po toyani ya kumdanga anlo ti dan thin panga ya chuan thali bor velai January thalai hola tanga April tha thleng aw thin kum mela hi Sanskrit tongani a in mu khom om ho ti na ani Hindu sa khole khabua po achuanga an nei chan le a che vel chui thui lo mai ila kum mela man na lian zual palia oma lui thiang hlim be chana man ani thin pakhat na Prayagraj Allahabad Ganges Yamuna Saraswati River Confluence panhina Haridwar Ganges Pathumna Nasik Godavari Palina Ujjain Sirpa te anni Prayak muna mela man thinna hian mi million somthuma tanga somnga vel antel thina tuna Haridwar kum mela nen hian an nei hun inkar hi kumrukin nain latani tunge tel thin tuna Haridwar kum mela kum som panhi dana nei thina hian India ram hun ranga Hindu sa kho pui thiam le sa kho zui tu te antel thin anjinga hian le khathiam tak te mi hausa sarkar na thok lian charter accountant doctor professor le adang te he in bual thiang lima hian antel thin kumin January tha atang khan tlo tu mi million somni panga antling to a tun kara an ni ser bik ni ni chung khan mi nuai somli pariat le point panga pakhat antel lani he tuya in chia in bual thiang lima wang hian mal som na le muingil na dong tur te an thil lo ti sual to te tleng faya ngai dam na chang tur ni in anin ring ani Hindu sa khuwa hi khovel major religion jinga sa kho upaber jinga mi ani an sa kho zirtir na le ser le sang tam taka om hetiang taka sa kho upa an ni chung hian India le Nepal rama bak ti tham anom lo midang ne tuma beithin missionary sa khuwa nilawa soyani heti luya in chia tura mi thiam puya ngai tenen lam hripui leng kara an phu samur murmu hian sa khodang betu tan chuan thil a thlak tak ni in alanga an tan po kantum kaw ni te hi aro pui viau chuang lawang mu nom lam a in COVID-19 super spreader an ni thei dan ngai tu chuan rap thak lama akal zoka ma se an rin na ani miawa wangin dem hlei thei ani bik chuang lo eng sa khuwa po hian tong kam moi lo ni lo se bual at le at chil tu hi an nei veka chu chuan ma ni sa khuwa dikle thabera riat na akeng tel boxi ani hi Hindu sa kho betu le an sa du ten hripui leng kara an nun na thap tak mevin an sual ngai dam na turin eng po huamin India ram hun rang atangin fuan khom run pui an nei hi dem om hle in angai thei ome kong le lam zonga chu chuan an rin na an nge zia ero alang chiang viau thung loya hripui leng kara hlau hlei thei lo le an ni huamin Hindu tam tak Ganges luya in chia ma se nang le kei chu midang hrikai dar lo turin Krista lung pui ngeta kanding titlatin ma ni le midang te ta namal som na ni hi
kan ti tur ani don lomi Mizoram a po hrileng hmuh thar zel an ni a chu wangin khoi hmuna po omila mitin te kan film khur apoimo tak zet ani